берар, hürmetli тамашачылар. Қечна лезгичалай, червелер арту харун патал передача башламирсова. Лезгичал Дагустан день чаларин арада гзав илимлу чалая. Гафар хинаята бурята, абрун тарих, ери бенефикердис она, лезгичалан лексика сашмут патаз пай, жезва. Садлагайди, асулу лезги гафар, қойдлагайди, лезгичалан лексика дисталу гафар, пудлагайди, Дагустан день умуми чаларин лексика дисталу гафар, кудлагайди, Азербайджан, Фарс, араб чаларетай гафар, вот лагайди, урус чаларетай гафар. И гафар ахзур есаралди чидеверда кахнавай бурия. Гзав не гзав, алатай асердин, ахзур не кедвиш не канец удлагай саря, чи хукуматин чал урус чалай, гзав не гзав атана. Ама кечна араб чалай атанвай, ктаб, гав веревир чирда, ва веревир ида. Час ктаб ди гав им час актив подежда ганва. Ктаб жезу час двул, ва ктаб жезу час диб. Ди эхира калхана час и гафара далқаза, ктаб ди. Гилачна и ктаб ди гав кваз и барайарни тюкюрда. Ктаб. Аколу ктаб. Аялдин ктаб. Червелер гудай ктаб. Хайдах калачна предложение тюкюрдаса. Ктабар кела, адагзав час червелер гуда. Гилачна ктаб дигав падежиз дигишарда. Исетечна гав падежизни апайда. Асул падеж. Вуч ктаб. Актив падеж. Күй ктабди. Талук велин падеж. Кюн ктаб дин. Гунугин падеж. Квез ктаб диз. Секин велин садлай падеж. Кве ктаб да. Секин велин қайдла падеж. Квел ктаб дал. Секин велин пудлай падеж. Квев ктаб див. Секин велин кудлай падеж. Квек ктаб дик. Секин велин вадлай падеж. Квек ктаб дик. Какатунин садлай падеж. Квяй ктаб дай. Какатунин қайдла падеж. Квелай ктаб дилай. Какатунин пудлай падеж. Квевай ктаб дивай. Какатунин кудлай падеж. Квекай ктаб дикай. Какатунин вадлай падеж. Квекай ктаб дикай. Арачевелин садлай падеж. Квелди ктаб далди. Арачевелин қайдлай падеж. Квевди ктаб дивди. Арачевелин пудлай падеж. Квекти ктаб дикти. Арачевелин кудлай падеж. Квекти ктаб дикди. Лезгичал Дагустан дин виричал архиз, мисал ралдини, мискал ралди девлетлуя. Гзав шаири чпин шаира лезги халqtin мисалар ишлемишта. Вахабрукай минфиат қачуда. Идалди халqти хчпи хавай муқвавал қалурда. Қечна лезги халqtin чақи шаир етим иминан тварун стха шаир да халсавай мисал келда ва веревирт ида. Ни қел неда, хада яд қвада. Ни чарукала харавурта, ни масада списвала изала қайта, хадал вичел бит бахтвал қеда. Хелбетта хар садавай, вири қсан вери изага адач. Ама зи фикер далди, хар са кастин буржи, чера инсан дин хатур тахун, хюрмет хавун я. Гилачун лезгирин тварарала квазда. Лезгирин хсуси тварарин тарихта сашмут девир пай жезва. Садлайди, ислам дин қабулдалди, қойдлагайди, ислам дин қабулай вақтунда, ва пудлагайди, сии девир, қадлай асердин, ағзорник үдвишни қанец удлагай сара алай вақтундалди қойдалди. Ха са деверди қвичин қетен вилер ава. Хаивхи, жүре ба жүре, шартар, чала жазвай дигиш вилер, маса чаларин тасир, тарихтин вай қияр мамаса себе бралди. Хсуси вақадин тарар чалат имила гағнаба. Қечун мавлудин тварунал ақвазда. Ит арчас мавлуд гафуникай ибарат хана. Ва араб чалай атана. Мавлудин им чазвуч лагай гафя. Дин арадал атана лагай гаф жазва. Гзаф не гзаф лизгири и тварар чпин аялрал хасуар двацрахаила этигда.
каналде чначи передача Акалтарзова. Чал канхох. Червелер артухара. Көз ябгуна чухсагол. Саграй.